Maayong hapon kaninyong mga kadusanan. Ako di ay si Doktora Darna. Mga kandusanan, aduna na pud kitay litter singer nga si Okdoy. Mga kandusanan, mao kini ang iyang sulat mga kandusanan. Maayong hapon kaninyo Ati Laika Bird ug Doktora Dina. Ako di ay si Okdoy lumulupyo sa dako lang. Ang akong problema ate Laika Burn mahitungod kini nga di ko mukaon og saging. Ate Laika Burn, unsa may angay nakong buhaton nga mukaon ko og saging, sobra na magig kasuko ang akong mga ginikanan gumikan sa nga dili ko mukaon og saging. Unsa may angay nakong buhaton Ate Laika Burn nga mukaon ko og saging. Ang ingon pa sa akong mga ginikanan na tilay ka brain nga maayo daw ang saging kay taas kuno kini og vitamins. Unsa may angay akong buhaton at tilay ka brain nga mukaon ko og saging nga naguul man jud ang akong ginikanan. Nga kinaadto pobre ra man gid unta ni Ate Laika Burn kung nganong di man gid ko mukaog saging. Ambot nga no. Di man gid matuon nako ang saging Ate Laika Burn. Unsa may angay nakong buhaton Ate Laika Burn nga makakaon ko og saging. Kay pati man akong mga ginikanan Ate Laika Burn ng problema kay di man gid ako mukaog saging. Unsa may angay nakong buhaton Ate Laika Burn. Kay akong amahan Ate Laika Burn dako kay umahan ang tanong saging. Nagpangita man gyud ko og mais. Suko gani ang akong mga igsuon Ate Laika Burn kay tungod kini lagi sa akong naong nga mura kog unggoy. Mura pa nung kung kugnaw unggoy, di pa yun ako mukaog saging. Unsa may angin akong bahaton Ate Laika Burn. Nga himili man jud ko. Di man gid nako kaya mukaon og saging. Naglagot na gani usahay ko sa ila sa akong ginikanan ug akong maigsoon Ate Laika Burn kay ila kong kasabaan ug ila kong tabangan ug away kay di lay ko mukaon og saging. Arte daw ko nga mura naman akong gnawog unggoy. Ate Laika Burn, nahiubos ko og dako sa akong ginikanan ug sa akong maigsuon. Kay kana lagi ila kong sawayon nga mura nang kog unggoy. Nga do ko nung nga di man kumukaon og saging. Nga mura naman ang ginong kuno na, mura man ang dakog na unggoy.
Ate Laika Burn, unsa man gyud maayong solusyon? Maoperahan pa ba ka ni akong nawong Ate Laika Burn nga mura nag-unggoy? Ug kining akong kaarte Ate Laika Burn, mawala ba ka kini pag-abot sa panahon? Kung halimbawa Ate Laika Burn, wala nay bugas, wala nay mais. Maunay isa ka kay ikasukan sa akong ginikanan ug akong gikahsawan pud sa ilaha Ate Laika Burn kay gumikan na gyud di ko mukaon og saging. Unsa may angin akong buhaton Ate Laika Burn nga makakaon ko og saging ug maoperahan ning akong nawong nga mura ng unggoy. Mao ka na usay akong kalagutan sa ako ang kaugalingon Ate Laika Burn. Kay kining akong nawong lagi mura pang nawong unggoy, di pa gyud muka og saging. Unsa may angin akong buhaton Ate Laika Burn? Nga di man jud ko mukaon og saging. Di man gid matuon nako Ate Laika Burn, unsaon man jud. Gi-aksyon ako og tigbas sa akong amahan Ate Laika Burn kay gumikan lagi anang di ko mukaon saging kay among kinaon pud Ate Laika Burn luma og saging ra man gid mga karlang. Kag gusto ra may makakaon og bugas Ate Laika Burn. Maura kadto ang akong sulat diha kanimo Ate Laika Burn. Salamat sa inyong tanan. Mao nang nagpadala kog sulat sa kanlusanang istasyon nga wala pa marehistro. Daghang salamat sa inyong pagtagad sa ako ang sulat. Diha kaninyo Ate Laika Burn. So maura kadto ang problema ni Ukdoy mahitungod kini sa saging. Sa iyang kaugalingon nga di gid niya matuon ang saging. Ug mura na po siya nag-unggoy mga kandusanan. Ukdoy, salamat sa imong pagpadala og sulat diri sa among ang kandusanang istasyon nga wala pa marehistro. Ang akong ika-advise kanimo diha Ukdoy sa imong kinaiya nga di ka mo og saging kaon jud og saging kay maayo ka na ang saging para sa panglawas sa tao. Kay importante ka na sa lawas sa tao Ukdoy. Ang usa niya nga problema mahitungod kini sa naw nga mura nag-unggoy. Mo ni una-naon nimo Ukdoy kaning imong naong murag na unggoy di pagiunta ka mo og saging. Kaon na og saging kay aron jud. Di na ka awayon pa sa imong igsoon o sa imong ginikanan. Kay maayo man ang saging sa panglawas Ukdoy. So maura kadto Ukdoy, salamat sa imuhang pagpadala og sulat diri sa among kandusanang istasyon nga wala pa marehistro. Habhab og saging Ukdoy. Ayaw gid og dili ka mo habhab og saging. Daghang salamat sa inyong tanan mga kandusanan. Thank you for watching. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel Laika Burn Animal.